Timofey Smetanин hətini hüdbə 5 günügər tıhınca 919 sıllıqqa kəbəyi oluğun diye nəhiliyeger törəbidə. Bu cadanığalga oluq uratı oğu kəlbitə bit. Kini taptalatı bığıya denedi. Olatı tuğuy bığıya den qayda oğuna attığı höbüy olur. Bığıya den olatı bığıy türgen den tıltan taksar. Olatı bu darvabay, sığdam, türgen, öydök, küstək bəytin kınar obul batta. Bığıya den attaq. Kırcık dağını kine oğad dağıttan sürdək hıtı xotu ete. Tıhınca 930 sıllıqqa. Oskola bu teyen hideger hana hıllıtıgar kine jonuttan toğuldəpbəkkərə bəytin bağatından üerine kilbide. Kine orduk ruhuyu onna aksanı höbülüre. Onun oskolağa taqsar isteyene horunalıgar kine kurutun hudorşniktıra, ruhuydura. Onna hüddä küçügey qohonlara yara. Ol tuğunan kidi bir klastağa Tima Petrov diyen ol suruybu tebi taxtıtıgar. Bihigi Tima'nı kıtta kuotalaha uçutal bıtın batıhan qohon ayarbıt. Ondan Tima sotoru qohon qospoğa bolbuta diyen. İtemen aha şöytıl bolbata qohon qospoğa diyen. Olada kini oğulortan emi oluq çorboya rebit suruyarından, fantaziyalarından, olu selbeği öydü körölünden bolbatta. Onun oğular kininin aha höbülen bigi klas bıtıgar de bu pağıt oğu veskete. Pağıtten oğu dağıttan etellere bit. O suran ayımnı soluğun sümetin uğlamın, oңор sor oloğum dolguyar moratın, kü hunar kırsınan dayanmın, tabıtal kamsatın tayaran, kötçüyer küregey bolamın, oksuhar satanı toydarbın, örünen ırınan tollarbın. Morattan morağa körülür, oçostan oksullan uyulur, İmeŋnäh ilbistäh tılınan tolamın, musuka süreğe bollarbın, bılatın solunan bardarbın. 30 yıllarga bu Sovetski hoyu sürdünen Stakhanovskay kamsahın diyen bu üle geroyların çiestir ulaqan kamsahın boldu debit. Ol Alexey Stakhanov diyen şahtör kihi bir suuqqağa ulaq qastağının ormatın tolabut. Ondan iti Stakhanovskihini Timofey Smetanin metriyetin oyulan kulupka ör bağayı iti Alexey Stakhanov metriyete yanan turbu debit. Ola da kini borosta bu körölüner oyula bakka o vakkan metriyeti geroyları oyulur, onluk joğurdağ. Hudorşnik joğurda hoğa bit bolbatta. Tıhınca 937 hıllaqa kini 7 klasta oskolanı biteren Jokuskayga öğrenekeler. Ol hağana masına samalyot diyen soğ. Jeti kebeyi kurduk hitten oğlar satı. Ürektere oçonun tuaran. Toğdan ha hunnuk ayandan keleller. Kini bu kediler bayanları gar. Silci toğonyoru kıtta toğulu biler, ayalır kihini kıtta. Ağa soğa kelbitler Jokuskayga. Onu ağam bastan körbütler bu ayılqa keretin. Kuabak üreği karban torurun kıtta körbütler. Ona bir sağlaq, bir ostaq sağlarından kuabak ölörünce totoqana habıtlar. Ol ahılır doktoruna Tima beytin bulakın otugar, ütük çolaq tığınaq koba kurduk naha şuy ruhuydar oğurbut. Ondan kini bu kattın kanna dağını bir yeme bullar dağını honnu tuta ruhuydabıtına kiren barar ebit. Tima Moğolloy den alaska tutullubut ağabıt jetiger an bastan üerene kirbide. 400 klaska Igorov Gavril Ivanovich bilim den uçutal üerepbide. Kenitten öğrenen Timofey
кохон суруютунан жарыктанмыда. Сардаңа ден оскола кахытын таарар болбуттара. 400 клааһы бүтерер сылыгар комсомолга кирбите. 1935 сыллаққа 5 класс алылыбыта. Онон Тима келер сылга 6-ска быға кирәре 5-ке өремметаға. Осколаға итер кыхаден литературнай кургук тереллибите. Кургугу биллилях оғысуриятчата Пантелеймон тулағын апсалайбыта. Тима бу кургукка активна истәтчинен, онна суруналга художнигынан сылжыбыта. Итер кыха суруналга Тима кылгас көрдәк кәпсәннери, онна оғылырган Аллах кыра қоғанныры суруяра. 1937 сыллаққа Тимофей Сметанин онығыз састағыр, бәлем бол, колқос сирджитегер, бұлатын солынан бардарбын ден қоғанныры колқос сирджите, бәлем бол қағаттарға бәсәттеметтері. Жокускайга торгово-финансовай техникумга yöneline kilbi. Teppipi palbatta kini ақсаны хөбілүрәден, математик әтәден. Жеті үйерені хыджан боллаған әме стипендия оқты хирин оғылыры боллады, колпостақ жөн оғылыры. Условия нахаға раққан, олы хәри болары, кытанық условия. Онна кені әме бұлуға сөйінен. Ол хағана жеті первай майға, онна бұл хәтіне хәтті күнігер олаққан бір ахынниктар болалар әді. Онна паратты тақсаллар. Онан кені тәрелтелерге тиен, бәйті кәпсетен, лозун, плакат суруян, ити улақан политическай деятеллер бәтереттерін ойулан, қарчыланалар әбіт. Жеті күрдік өренен кені техникумын үшуейдік бүтерер. Онна дөйдутуғар 1941 жыллаққа бұғалтерден үлелі тақсар. 1941 жыллаққа 5 ен хүлбәккі күнігер туық болбытай, аға дөйду ұлу сәрейті болбыта. Кені хылан арары күрді күлелет, 4-2 жыллаққа 90-ға кығыл армияға сәрейліғі барбыта. Аны кені самай улаққан кырықтақ кыргығыларға 4-3 жыллаққа Курскай дуга, Курска, Орловскай ден тухайыға хәрилес бітебіт. Хақалар бұ манна қорсунлық кыттыбыттара бұ сәріға, бұ кыргығыға. Хама әлбәқ үтіктәк кыргығыларға біхе жомын геройды оқсус бұттарай. Кыратык нуккынан ылым. Түхән Ленаны онна кенені көрдім. Дөрәбіт сақам сирин ақтабындағаны. Билигин энники кирбиге барабын. Ден Тимофей Егорович Сметанин саллат невнигер суруйбыта. Эн сақағындо, кепсе, о қайдақтақ кереней, өріләғи, фронға сақаны көрсір, сақалы тылынан саңырар. Бұ бегі сақа олаттыра, Ирақ Лена олаттыра, тұхынчанын көхі черестен келен, Европа қонутугар, ке аймақ өстеғін ие дойдуыдыттан ырастыр, улу оқсуғу бойыннара болу бұд. Кенеті қоғаннаруғар, қанна хуруярдағаны, қонна тұта қуаратты, қанна хуруй бұтын, онна хылын суруяр әбіт. Итеме кені хүрдәқ, исследовательскай жоғырдағын, кені хүрдәқ точна хөсөбілүрін, кәрәхәлер шақчы болар. Кені қоғанларыттан біхи хәрилеспет маршрутын боланылық бұтын сөп. Сәриге кені баяндай связист болбыд, связист ден. Оғыларыты хамай надалақ иде баянайдарға хәри кәмігер. Ән сібәхә хоқ боллақына көйен хәрилеспет боллағын дей болбатта. Оғаты аны болдағаны хибәстіра бұстан қалдағаны кені олық тиген ол хибәхін қол бұқтақ, оңыр бұқтақ, ремон бұқтақ. Аны кені наға чөйді құруғыдурын ехін кенені өссі разведкаға баяннай объекттары ұруғыда тағыталдар әбетті разведчиктары күтті. Онна өссі кенеті бараннар разведчиктар тыл ылан келелер. Тыл ден тугуй. Олата кинилер бу билен алалар. Хамай жонно улаққан офицері, улаққан чина, қаннақ кейін ағаллақтарына
kiniler je bu ulakan kömönün orollar bola beylerim jonugar bolbat da bilen tutan kellekterine. Ondan iti Timofey Smetanya'nın serige olus korsunduk hediyeleşbite. Onunla kini bu hediyeni beytin etinden kanından bilbip olan ayımlıları gar tığımnak sakahıllatın obrağını yulabıda. İye duydu ihinden komandir kuallaha atakalır bayastır ürdülerinden ihiller. Açığa sakavavun karagarliyana göster, köyük berek, avur bu ciyete, ite barata iya duydu. İye duydu. Taptavı küstağ dağını o karede ütüye de sahabitçide. Yippit duygun olgut, nürgun baturgut. Sağlaqtan samны bat, oqtoqtan oqtu bat. Su harılaq suturuqtaq, mirgeddaq tığыстaq tilaqtaq. Qayhar annemmit, bulçut berde bolbut. Saqa herin kıdan kıhına kini tığının bıspat. Mustaq morar gıra kini xanın toğurbot. Östaq tihe hallatı ölün tüherin körür bağalaq. Ürün kömüs kuyaqtaq, kün ota umaya, ımaya tıkpıt ıstal timir batastaq. Böğötten böğö, öhösten öhös, saat upput buhatır boyun. Betin iti bıratlarıgar, baltılarıgar, jonlarıgar suru huruyar ebit. Ol hurugar emiyeti göster. Kolu bırak ini bu manlı huruyar. Her ilespiti mühüsiye yünne. Bihigi 16'ska üç nehlenyeler bunıllı bıd. İti üyörü kendine çumpu. Çığçağılır. Sakam serin ehegini doğuttor bun sanatım. Ondan iti yıl ot iyigar manlı huruyar. Bihigi östöğüş üyren inni bitçiki baran hebit. Россия yılqatın ön salgınınan bəğəhe bugün toloru tığınım. Nehliyenye korsör yürüyde ürdügün. Cemumanda körüngür eti bastaki hurugar kini kaydak kurduk bu çığçağıllıra bu ayılqa kerete kiniye taptallah töröbü döydütün hanatarın ette bolbatta. Töröbü döydütügar taptalar ılınna. Evet erboğlaq atın ayılqalar döydüge kini Россия ön salgına deneti. Ola katınlı keppite halgını bihigi öngün köröbüttü, hoq bollağa diye. Atağa keliti ön dentili tutunna epiteti toğa detekka olur. Bu Россия yılqata naha elbe koyu, üneyilek bola naha koyu bolla halgına bolbattı, şüge sıttaq. Ol onun cekini doğuya min bugün bəğəhe halgını da ön halgınından tığınım diyen. Beytin doğuyutun eteliti huruyar. Timofey Smetanya'nın seri tematın hulutçu usuranlık arıbıta emniyetinden Yegor Çerinden sehen bolar. Gece ulağın klaska tağıstaqatına ağıqıt eti seheni. Bilingi hülbe biri üye oğutu dağını. Eti ayımneni bir tığınından ağar. Ol kurduk kinin terehineydik, üçügeydik. Oluq sana janrı literaturaga killerin sorugunan sehen diyen. Olata epistolarный janr diyen. Olgınan bar bu borostoy huruk bolbataq, bu usuran ayımlı. Tığınnaq obrastları kördürür usuran ayımlı. De bu sürün geroyu Yegor Çerin sakahallatın müçürgenne hırıları nehigi. Oluq bir tığınından ağıqıt dembineren ebin. Timofey Smetanya'nın oğlarga anağıta emyaların gehi ımsıgıyan ağar. Ol kurduk kim akpata ikini göregeyin mekaleçen bulçutun. Ese kovaskatan anlaqatın Yegor Çeri'nin antın da atın bertahay kinigelerin. Bu bastaki bast tolbataq neretken bu bastaki bastan süjet haydan barar. Tuğ gösterilmanna. Armıyaga hangarıllı bıt sallattar, Baykal küel çuğahıgar, kolkostaqtarga kömölöhön ünäyi qomuya hıcallar ebit. Are bidekiniler kolkostaq kırgıtları kıttamasına olursun, töttürü jelergar ayandan istekterine, çärin sağlaq oğunyor olurun kören satıgırım sığırar. Ol leytinantan köngülleten, oğunyor tabağının ostuvar deri sağını tutar. Bu kemye kiniler ürdülerinden
kustlar kötene ahallar. Onu göret, Igor Çerin bu tutan olur saatından kuğağı ıtan taban tüherer. Cehüldek kolbat da olur. Bu kaydakta kurdu kini sıtı bergen karaktağı bidey. Doğru ete kamanına ikke biye ki masına yandan iher, ona kus kötü diher. Amanda bollağına masınanan ayandan iher, bu ağaz kuzaptan kini kötü niher kuhölörün tüherer. Olgınan baran kini netten bu manna litinan eterince bu disiplinini kestin, sağına ıttın. Onun en yakın edet verirler diyen, olgınan baran gelenler kepseterler. Ceboluk kırağa karakta olak sniper bolar ki hebit. İnneğin enti tolbatak neretten olata kinini taharallar. Neretten taharanlar sniper kuңurollar. Je sniper bolar Igor Çerin. Olgınan baran kini kontuziyalanlar bir kırgıhıga inneğin ilite mandık titrestir bolan kalar. Ondan kinini sniperitten uğratan anı razvetçi kuңurollar. Jondan iti герой Igor Çerin avtobiyografический kaydıkları itinne tügenler bağlar. Beytin oloğun herige beytin sırıdın kepsir kurduk bolbat doğular. Anı bu sehen tılığı naha çağılkay bay yumardaq. Yumar den olata tuğuy, olata kihi küler tügenlere oyulanallar. Kolaburu ılan koruyor kayınlara bu Igor Çerin kaydak kepsili beyte kelen baran. Bir granatı Ziblyanka yagar bıraktım. Ol utuktu olur, su bakayı huktu bit niyemehe kat ututarga. Onna kime mekratık tabıldan baran Ziblankattan taksan isteğine istignik darabalahırga anallah. Üyemen baran istekbine ühüs niyeme siher. Istanın bu tehinni gehetten toyunna toqpuna ofitser bıhılaq. Ofitseri boçuattan ikkite ıttım. İnterihine bolbat da, öydetü git da. Yumarda olata bu Igor Çerin bardı behyele ikkihe. Kini söp yörekter, texnikanı biler, nutçalı kepseter, bililek, körülek kihe. Igor Çerin bu Timofey Smetanin seheniger bu patriot töröbü doydutun, norvotun, olus küske taptır, berenilek, atın omuktarı ıtıktır, patriot kihe. Suriyatçı bu obrazka beytin töröbüt norvotun sama üçüge kaçıstıvaların tümen köldür bütonduk bolbat da olur. Onun bu tipiçeske obraz diyen bihik edebit. Bu sehenten bihigi kaydak kurduk, sahaconu haka hallatlara tolurdaqtı korsunluk hedilespitlerin, inya doyduların kömüskebitlerin bilebit. Saha bililek Suriyatçıda Timofey Smetanin biheha aho aymaha uratı taptalı yer ayminilardaq. Kine ayımnılara, iyiter üyereter soltalara olu sürdük. Tıhınca 904 yıllıqqa Timofey Smetanin ğıraqanlık bahıran ör gospital gemtenen 2 yıl sahıgar doydutugar tönnen kelbite. 4 yıllıqqa. Onu kini beytin qoğanugar min taptallah ölüönör üspünen doydu var ergildiğim diye biter. O bunu olun tuğda tolbu kurdu ol hanata bağata. Örü sahallı bıtın kenne kini sayın örühünen doydu tuğar kelbite. Ol kelen honna tuta je üle üerek üehügar tüspütet orayudan tuğlete kini tıhınca 904 yıllıqqa kelet Пединститут исторической факультетыгар үерене килбите. Аны 4-5 yıllıqqa keni kelgennemmite, ığıl bolbuta, oğulammuta. Onun ığıl bolbut kihi oğulorun, oğutun, jiyetin kelgenin itiyaqtaq bollağa diye. Ol bollağına üereni hıccar, isten üereni hıccar studiyanı ığaraqқан, bu kayık stipendiyalaqtar. Onun kenice kühellen
Онна ити кемге кини доробиета мен аллары бұта. Тоғылетақа білі ғарақанлық бағыр бұта. Бұ илістилек, аяр үлі, үйерек кинини доробиетін сүлдеған кәбіреп біттері. Тығынша 900 түрден 5 жыл сайыныгар кини кәргенін дойдутугар уруккута Орджоникидзевскай білігіт қаңылас ұлуғығар район қағытын корреспондена болбута. Ол гынан баран кини тығынша 900 түрден хетті ғыллаққа қомайо қиын бары хуаға хүлбе хетті сағығар олықтан бар бұта. Тимофей Сметанин о сәлбәқ бұланна қәді. Кенеті бұй қайы кәреттен төннен кәлем баран 3 сылы хигар оғылар. Аңардас қоғанныры болбаққа сәхәне, лоқут оннан үргіхін ден драманы, хүлді қалбәқ кәпсәнлері сұруян, лаққан байны хелестівені бігеға қалларда. Эти лоқут оннан үргіхін ден драматын саха геройдарын сахарамы, это оның Джульетта тәден аттылар. Кені айымнелара сақа литературатыгар өлбөт сүппет күнді кылат болалар. Күн бүгінге дері үтчаты патриотическай тыңға итиге улахан сол талақтыр. Білігін Тимофей Сметанины улун үтчатылынан әме ағылар. Стихи, рассказы, повести, сказка и пьесы для детей ден бастакы тылбастанан тақсыбыт кенегелях. Тылбағы эссеист Борис Лукин онна арсыя сурналыстырын союғын чилене Владимир Карпов олус берке, Тимофей Сметанин айыр тыына білілер гына оңырбыттар. Тылбас кенегете Тимофей Егорович төрәбіт кебәйден улуғын териллибите ағы онсылығар ананан сүрәқтәммите. Тылбасчыт Владимир Карпов этен турар. Я счастлив, что мне довелось перевести произведение Сметанина. В его творениях уникальный мир, который позволил мне прикоснуться к Якутии, к войне. Его стихи удивительно чистые, легкие и наполняют душу только светом. Тимофей Сметанин оға хыджан ыйталлар әбіткенеттен ән кем болу оқыну иден. Оны кенет әрәбіт. Мен поэт, онны художник болуым ден. Ити бағаната толбут тоғылар. Тоқты ханығы тегеге? Толбут. Кені поэт, онны барыстой поэт болбатақ, кені тылынан ойулур. Ити художник киштенен қартынан ойулурын күрдік. Кені тылынан oyulan кәпсәнләре, қоғанлары драманы хуруяр суруячы. Бары соға сүлбі ағысағығыр, күн сиреттен барбыт чағылқай суруячы Тимофей Егорович Сметанин үйелері ұңырдур өлбөт сүппет айымнелара, кені патриотту сананан оларан аспыт қолға сәрері жоғын олуға, қас бейді сақат олаққары болбаққа бүтін арысыя ағатчытығар тиен, төрәбіт нұрылпыт ураты айылғытын, жіктелі қайгетін. Саха олаттара қайдақ құрдық қорсыннық ие дойду тұғығыр тұруласпыттарын тердектірі, өссі да иннегер тұрдақтыры. Пехеге олыс улаққан хуруячы тұғынан білі бет, әйге улаттақытына жабы Тимофей Сметанины айымнеларын барытын ағын әйеқа сетехіне бағарабын. Болғамтығы теген мақтынабын.